الحمد لله الذي جعل العزة والطمأنينة والسعادة في طاعته وجعل الذلة والضنك والشقاوة في الإعراض عن ذكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا أنس للقلوب ولا انشراح للصدور إلا بمحبته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرفه الله بكمال العبودية له وأقر عينه بالصلاة له والتقرب إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا تقلوا مفرح شعلا فراو يجد لنا بمسطرن بيقام يكتاكرنا بتنكاكي وتاتشنا للمرا يجد لنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إنما كان تسوي شوي الله سبحانه وتعالى تدعو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بتقوى قداي كل زي يتداعمون مسلسل يلبت كخطبة ملت يهمل شيئا منه يلبتنا يقولون يا آخرة سكيت اسمنا الله سبحانه وتعالى قرآن يا وربك هدى للمتقين الله الذي فوسوش من المريان هذا اليوم الله نفعك سكيت وتلو من جنوب الله إننا كنا بكتابتنا يمكرون قربنا وسنفاتنا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله كنا نريد ينبغتنا أن نعتنا تنكر على أجرامنا من لو بنوم الله نغفرنا إلى سبحانه وتعالى الله بتقوى قداس أسابي سنهنا نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله يرجعون أن أنت ملكتني نبي هوي الله نفرع إلى التوالي الله نفرع دستا يسكيت كله سكيت يتعلق إنه كله تعلق نونا تقوان بهوتاችን ውስጥ ትልቅ ቦታ እንሰጠው ሁሉ ጊዜ ልንረሳው የማይገባው ነገር ነው ለዚህ ነው በየጊዜው ሁሉ ጊዜ ኹጥባ ላይ መረሳት የሌለበት ርዕስ ሆኖ የሚነሳው عباد الله سبحانه وتعالى እኛን ፈጥሮናል ሁላችንም ሲፈጥረን እንድናውቀውና ባርነታችንን እንድናረጋግጥ ነው አምልኮትንና እምነታችንን እሱ ብቻ ጥርት እንድናደርግ አዞናል እሱን መታዘዝ سبحانه وتعالى ግዴታ አድርጎብናል يا أيها الناس اعبدوا ربكم እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ጌታችሁን በብቸኝነት አምልኩት ይላል وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ሰውን ይሁን አላንንትን እኔን በብቸኝነት ሊያመልኩት እንጂ አልፈጠርኳቸውም ይላል سبحانه عباد الله የተሟላ ባርነት የሚኖረው ለአላህ ያለንን ባርነት በአግባቡ ስናረጋግጥ ነው ለአላህ ያለንን ባርነት ባረጋግጥነው ቁጥር አላህ ዘንድ ያለን ደረጃ ከፍ እያለ ልቅናችን ከፍ እያለ ይህን ባህሪ መላበስ ምንኛ ያማረ ነው ለዚህ ነው አላህ ከሰዎች መሃል ምርጦቹ መልእክተኞቹ እንደሆነ ይታወቃል አላህ سبحانه وتعالى ከሰው ልጆች ምርጥ የተባሉትን በባህሪ حتى በተክለሰውነትም ሳይቀር በታዛዥነትም ሳይቀር ምርጡና ልዩዎቹን ነው የሚመርጠው አላህ ከገለጻቸው ልዩ መገለጫዎች ታላቁ መገለጫ ለሱ ባሪያ መሆናቸው ለምሳሌ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ወሳኝ አንገብጋቢ በተባሉ መድረክና ቦታዎች ላይ ባሪያ ብሎ ነው የጠራቸው አላህ ኢስራ ወደ ሰማይ የሄዱበት ክስተት በህይወታቸው ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ትልቅ ክስተት ነውና ይህን ክስተት አላህ ሲያወሳ ምን አለ سبحان الذي أسرى بعبده بنبيه አይደለም ያለው ባሪያውን ወደ ሰማይ እንዲያርግ ያደረገው ጌታ ለቅና ይገባዋል سبحانه ቁርአንን ማውረድ የነብይነትን ማዕረግ መጎናጸፍ ቀላል ነገር አይደለም ይሄን ተጨባጭ ሲገልጽናል تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فرقان በባሪያው ላይ ያወረደው ጌታ ተባረከ ላቀይራ እነዚህም ዑቡዲያ ለአላህ ታዛዥነታቸው እየሰገዱ ለአላህ መንበርከካቸው ያለበትን ተጨባጭ ጅኖች መጥተው ከበዋቸው እያዩ ያለበትን ሁኔታ ሲገልጽ ምን አለ وأنه لما قام عبد الله يدعو يا الله باريا ملكتنيا صلى الله عليه وسلم እኔ ለመማፀን በቆምበት ጊዜ كانوا يكونون عليه لبدا ብዙ ማብራሪያ ቢኖረው ከተሰጠው ማዕናቱ ምንድነው ጅኖቹ ተረባርበው ሊደፉበት ደረሱ ይላል سبحانه وتعالى ወይም ደግሞ ካህዲያና ሙሽሪኮች ተረባርበው ሊያጠፉ ሞከሩ ይላል
ይሄኛው የተከሰበት ሁኔታ ትልቅ ቦታ ነው عبد الله ብሎ ነው ይህን ብቻ እንዳይመስላችሁ ዒባደላህ አላህ ነቢያቶችንም ቅርብ መላእክቶችንም ጭምር በባርነት ገጥቷቸዋል ሱብሓነሁ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون المسيح عيسى بن مريم نتهم كربهم بعلمانهم الملائكة لله باريامهم أي كفاتهم إلى سبحانه وتعالى من كم مجرجاتهم هون ياسايا تاليا نزيه الله ملائكتنا ملائكة الله زاد يجيوت مبتنت بمدنه كتباله لله እጅግ የተበረከቱ ስለሆኑ ትልቅ ደረጃ አግኝተዋል عباد الله እኛ አላህን ስንገዛ አላህ ከኛ ፈላጊ ሆኖ አይደለም በፍጹም والله الغني وانتم الفقراء الله ከኛ የተብቃቃ ከኛው ተግባርና ስራችን የተብቃቃ ጌታ ነገር ግን ጥቅሙ ለኛ ስለሆነ እኛ እሱን እንፈልገዋለን ሱብሓነሁ አላህን መታዘዝ የግድ ይለናል ህይወታችን ተፈጥሯዊ ማንነታችን ለሆነ አካል መንበርከክ ባርነት የተመቻቸን ሆነን ተፈጥረናል የተከበረን ባርነት መምረጥ ይሻላል ወይስ ደግሞ ተቃራኒው ያዋርድ የሚያሳፍር ማንነትን የሚያሳጣ አዎ የተከበረ ባርነት ነው ሁሉ ጊዜ የሚያስከብር የደሃ ባሪያ ከመሆን የሀብታም ባሪያ መሆን ይሻላል ባርነት ካልቀረ አንድ ሰዎች ዛሬ ብዙ አይነት አመለካከት አላቸው እንደምታውቁ አንዳንዱ እምነት አያስፈልግም ይላል ለማን ሆነ አምላክ መንበርከክ ለሆነ አካል መገዛ አንተስ ለማን የተገዛው ነው እሱ ለስሜቱ ለሸይጣን እየተገዛ ለሚያዋርድ አምልኮት እየተገዛ እምነት የለሽ ማለት እስከማንችል ድረስ ማለት እምነት የለም ቢለው ሰውዬ እምነት የለም የሚል አመለካከት ሰይጣናዊ ይታል ለዛ እየተገዛ ምንም ጥርጣሬ የለውም ብዙዎች እንዲህ አይነት ምልከታዎች ሲመጣላቸው ደስ ይላቸዋል አቋማቸውን ለመቀየር ይመቻቸዋል ለምን በሆነ መመሪያ ስር ይገደዳሉ ለምን በሆነ ሰው ትእዛዝ ስር አልባል ያ አብደላህ የትኛው መመሪያ ተሆነ የትኛው ተገዢ ሆነ ለአላህ ተገዢ መሆንን የመሰለ የሚያስከብር የሚያስደስትና የሚያረካ የለም ዒባደላህ አላህን መገዛት ካልቻለ ስሜቱን ይገዛል شيطانا يجزاله دنيا يجزاله الذي ونتوج الله بالقرآن لا يقول نبي صلى الله عليه وسلم بحديث لا يقرونه فقال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين كالله كل تتعوات وتمان تمانته برسولنا بلاكم بدراجة وفترة لكن لننتم صوتنا استي بداية تتسم الله تكون لمن وانتوا ويقول الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كل سميتون أملاك عبد بيازا تملكت كنيقا الله سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان يا آدم نجوي الشيطان ما تعملكم إياه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم يبر يسانتي يورق باريا أفعال يجعل باريا أفعال مجلة من النوم سيستو للسلوان سيستو يرمرران تعس وانتكس يدفع يقلبت وإذا شيك فلن تفش شوف يتبابل لما ولد أي تعدل أي ساكر لك مالنا እነዚህ ሁሉ ካየናቸው አላህን አንገዛም ብለው እንዲያሉና ለማስተከራቸው ባርነት ተጋለጡ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كالله جعلك يازو مكبريا يوناቸው ዘንድ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا فبالسنة لا يمسلاቸው الناس سلاماملكاቸው يوم القيامة ይሏቸዋል بل كانوا يعبدون الجن ጅኖችን ሲያመልኩ ነበርኛና ቀምደው ይሏቸዋል ተቃራኒ ይሆንባቸዋል እንጂ አይከበሩም ይዋረዳሉ ኢባደላህ ወደ አላህ ፊታችንን አዙረን ታዛዥነታችንን ማሳመር ባርነታችንን ማረጋገጥ የስኬት ሁሉ አይነተኛው መንገድ ነው በዱንያም በአኺራ የሚገኝልን መልካም ነገር ሁሉ ለባርነታችን አንዱ ውጤት ነው يقول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
መልካምን የሰራ ወንድም ይሁን ሴት አማኝ ሆኖ ሳለ فلنحيينه حياة طيبة መልካም ህይወትን እናኖረዋለን ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ምንዳቸውን ከአኺራ ደግሞ በተሻለ መልኩ እናያቸዋለን يقول النبي ታዲያ መልካም ህይወት ባርነት ካለ ተስፋን ደስታ አለ እረፍት እርካታ በዒባዳን ደማ አላህን በመገዛት መርካትና መደሰት ይመጣል አላህን የሚገዙ ሰዎች የሚያገኙት እርካታ በጣም ልዩ ነው ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ذاق طعم الإيمان የኢማንን ጥፍጥና ቀመሰ አጣጣመ ረካሉ ማን من رضي بالله ربا ስለ አላህ ጌትነት አምላክነት አምኖ ተቀብሎ ያደረ ሰው وبالإسلام دينا በእምነት በኩል እስልምና አምኖ የተቀበለ وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا መልእክተኛውን መልእክተኝነት የተቀበለ ሰው ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኝነት የተቀበለ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ያረጋገጠ የኢማን ጣዕም ቀምሷል وهذا نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እውነት የአላህ ባሪያ ስለሆኑ ለአምልኮታቸው ይረዱን አምልኮትን ያጣሉ يعني ማረጋቸው ሶላት ነበር አይደል ሲተንቀሳቀራቸው ቢላልን ያ ቢላል أرحنا بالصلاة يا بيطار نبر عليه الصلاة والسلام وكان يقول وجعلت قرة عيني بالصلاة لأينما رجع يلبي ركعة صلاة لا يقرأنا ناتم الله تنزل رفتنا ركعة صلاة ساتشو بيتان نبر عليه الصلاة والسلام صحابوچم تابعوچم بتمساسايدت نبرنا التابعي العابد الله نجد بمجالات كم يتعوقوا تابعيوش مع الأندية عمرو بن عبد القيس جعل يبكي مع سؤالا من دون الناس للكسارة فقال ما أبكي جزعا من الموت عن موتين يوم موتن فلبش على لما على السؤال ولا حرصا على الدنيا لي منوت لابد قلنا لنا ولكن أبكي على ضمن الهواجر وقيام الليل يكمل تمام النعم مرات الصوم يكمل لد ما سهل يمشتون قيام الليل نافقين ومالك يقول تسوي شيء قبل يوم عباد الله من عبادات سنترس إن كنت تجلد بدل ندرسها للوجود عبادات كرب الدنيا دمون متوكل صامون لا يسلك أنتوا بلغ الدنيا مسلمون لا يسلك موتا يقربنا من الإرحاقنا تستعمل أي حياة كانوا يعيشون من أين يوتنون مدبرا من عباد الله عندنا صونا من أنتوكو عندنا دنيا مدبرا من أحتاجاتهم فتنوا شنو تقرفان يزيونا موتاو يتلايدون فتنا فنقرأت عباد الله فتنا صحابة سلون لنا تابعتنا سلون من بعد نبيل صوناتشو كلهم عندنا صوناتشو عندنا سميت علاتشو ፍላጎቶች አሏቸው ብዙ ጊዜ ያደርጋቸው የሚችል ነገር ነበረ ነገር ግን ያንን ሁሉ አሸነፈው ለአላህ ትእዛዝ ተንበርክከው ዒባዳ እርካታና ልማት ራሱ ያሳስባቸዋል ከሞቱ በኋላ አላህን መገዛታቸው ግን ለማለት ይህን መለያየታቸው ግን ያሳስባቸው ነበር ዒባዳ አላህ وكان الواحد منهم አንዳቸው ስናይ ቁርአንን በአንድ ረካዓ ያፈጥሙና የማይመስላቸው ደስተኛ ስለሆኑ እረፍት ስላላቸው በጣም ስለሚመሰጡ እኛስ ዒባድ አላህ የቱለም ያለነው ለአላህ ያለን ባርነትና ታዛዥነት بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المسلمين أمسنا سنة يسرعنا يعمسكنا ببيحاتنا توتل يعمسكنا سبحانه ودسوا بتكعب بالبقر لمن الجنة جنة دنيا جنة كآخرة بيت لدنيا جنة يا نورنا የዱንያ ጀነት እንደሆነ ታውቃላችሁ ዒባድ አላህ በኢማን መርካት መደሰት በአላህ መርካት መደሰት ልብ ውስጥ ያለ በገንዘብ የማይመጣ በስልጣን የማይመጣ በተለያዩ የነፍስ ፍላጎቶች እርካታ የማይመጣ ደስታ የኢማን ደስታና እረፍት ጥያቄ ራሳችንን ጠይቅ ምንድነው ለምን ይሆን እኛ ዒባዳችን የግባቢውጣ እንደሚባለው ግዴታ ለመውጣት ዝም ብሎ ቀፎ የሆነብን ለምንድነው
ዒባዳ ውስጥ ገብተን ምንም ሳንለወጥ የምንወጣው ሶላት፣ ጾም፣ ዚክር የተለያዩ ዒባዳዎችን እንሰራለን። ለምንድን ነው የኸይር ጊዜያቶች እንደ ረመዳን መጥቶ ብዙም አይለውጣል? የሚጠቅመንን ለምንድን ነው ማንሰነቀው? መልካም እድል ሲመጣ መጠቀም የሚያቅተን ለምንድን ነው? ነፍሳችን እንዳልተቀየረ ለምንድን ነው ሁል ጊዜ የሚሰማን? ቆም ብለን መጠየቅ አለብን። ኢባደላህ ለእነዚህ ጥያቄዎች ዛሬ መልስ ካላገኘን ስንሞት ልናገኝ ነው? አላህ ፊት ስንቆም ልናገኝ ነው? መሆን የለበትም። መገምገም መፈተሽ አለብን። ነጋዴ በንግዱ ዓለም ውስጥ ሁላችንም በስራችን የሆነ ውጤት ከሌለ ቁጭ ብለን እንፈትሻለን አይደል? ክፍተቱ ምን ጋር ነው? እንዴት ላሻሽል፣ እንዴት ልቀይር ብለን አይደል? አሃነት ዐለይና ኡኽራና አኺራችን አነሰብን እንዴ? ዱንያችን ከበደ ነገር አላህ እንዳለው ሆነ አይደል? ከላ በል ትሒቡነ አልዓጅላ ወተደሩነ አልአኺራ ፈጣኑን ዓለም ትወዳላችሁ አኺራን ትተዋላችሁ ያለው ተጨባጭ እየተገለጠ ሆነ እንዴ? ቀብራችንን እንደቀላል አየነው? አላህ ፊት መቆምን እንደ ተራ አይተነው ይሆን ወይስ ምንድን ነው? ብዙ ፈተናዎች አሉ። አዎ አሉ፣ ምንም ችግር የለው፣ ትክክል ነው። ነገር ግን ፈተናዎችን ተጠንቀቁ እንጂ ተንበርክኩላችሁ አይደለም የተባልነው። ወደ ነፍሳችሁ ተመለሱ፣ ነፍሳችሁን አድኑ እንጂ የተባልነው እጅ ስጡ አይደለም የተባልነው። እንደ ምክንያት ደርድሯቸው አይደለም የተባልነው። ልንደረድራችንም ምክንያት ናቸው ተጠንቀቋቸው ብሎ ዐላሙል ጉዩብ ነግሮናል። ይሁንና ነፍሳችንን ለመመለስ ከሚረዱ ነገሮች የተወሰኑ ናሙናዎችን እንይ። ነፍሳችንን መታገል የግድ ነው። ማቃናት የግድ ነው። ነፍስ ትግል ትፈልጋለች። وقال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بينما من لا يتعجبتن كم من لا يمرعتوالنا الله ذكوك بسرطنا إلى ولو أنهم بلا سبحانه لله وتعالى ما يوعظون به ممن كرنا بقصة بتر بتكبر مرو لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا للنفس من كاملنا يبدل لمسنا في رداتهم البريئة وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما كن يزن تلك من دام بسلطنا جو نبر ولهديناهم صراطا مستقيما كل من جلب بررانا جو نبرنا. عباد الله بعض السلف الذي تعالى كابدت الصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. صلاة البكي كل من أصمر إلى مسجد 20 ዓመት ትግል ከጀብኛል። ከ20 ዓመት ትግል በኋላ ለቀሩት 20 ዓመታት ደግሞ በርካታን ማግኘት ጀመርኩኛል። አንድ ሰላት አሳምሮ ለመስገድ 20 ዓመት ከጀብኛል። መስመር ውስጥ ለመግባት ከገባሁ በኋላ የዛን በርካታ 20 ዓመት ሙሉ አጣጣምኩት ይላል። ኢባደላህ ሌላው አላህን ለመገዛት ባርነታችንን ለማደስ ከሚረዳን ነገር አንዱ አላህን ማወቅና አላህን መውደድ ነው። ጸጋዎችን መቅጠር ነው። ኢብኑ ሙባረክ እንዳሉ ታውቃላችሁ? መሳኪኑ አህሊ ዱንያ የዱንያ ምስኪኖች አሉ። በዱንያ ውስጥ ያለውን የሚያረካ ጥማት የሚያረካ አሪፍ ነገር ሳይቀምሱ ሳያጣጥሙ አለፉ አሉ። ምንድን ነው ናቸው? አላህን ማወቅና አላህን ማስታወስ መውደድ ነው አሉ። አላህን ያወቀ ይወደዋል፣ የወደደው በመታዘዙ እርካታና ደስታ ይሰማዋል። ልባችን ለአላህ መበርከካከራችንን ጭምር እንዲችል ከወንጀል ማራቅ የግድ ነው። ወንጀል አላህ እንዳንገዛ ይከለክለናል። ከላ በል ራነ ዐላ ቁሉቢሂም ማ ካኑ የክሲቡን። የድብቅ ወንጀልን እንጠንቀቅ፣ ብዙ ጉድ ይሰራልና። ሌላው አላህ እንዲያገዘን መማፀን ነው። الله عز وجل يجعل ما تلو ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يا الله زمتنا شروطا باين وفروا عندكم عطروا من الله سبحانه وتعالى. نبينا عليه الصلاة والسلام الله أنا نجري ما نفهم كم ما نفهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلت يا الله أنت لما استويت لما مسكننا حساب مركي نتجزا ارجان يجيب نبر يا الله እርዳታ ከሌለ ማንም ሊደርስልን አይችልም። عباد الله يا الله እንበርከክ፣ ክብርን እናገኛለን፣ ደስታን እረፍትን እናገኛለን። የዱንያና መሰል ማታሪያዎችን
በጥንቃቄ እንለፋቸው። እንደኖርነው ሁሉ መሞታችን አይቀርም። ለቀብራችን ማሰብ ግድ ይለናል። ለአኺራችን መጨነቅ ግድ ይለናል። ዱንያ እንደው ጠፊ ነው፣ ነገ ዛሬ ይጠፋል። አኺራ ግን ቋሚ ነው። በጠፊው አገር ውስጥ ቋሚውን አገር መገንባትና ማሳመር ግድ ይለናል። ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.